Truth Sabbath School panel discussion ane vising zo si amasan ka ngai lut na salam ka hin bolve. Amen. Hiji Sabbath School panel discussion in bol jingu chu third quarter la pa cho ni ki chai ta in two in fourth quarter in lut ki ta win fourth quarter ilut thei ji win amasan pathin min lo pi thang ba win. Do fourth quarter sungai ne zil dingu hi Israel Nehemiah chungchang amani kham tu sim in zil kom dingu hi in chuting le fourth quarter hi October November December hathum sung in zil kit dingu hi hathum sunga hi chile khabu hi in sim kom dingu hi in hi chun tu hi tu hapta hi akipat na hi na lajin koi tabang hi tab hi chile khabu hai ta Israel Nehemiah le khabu amani kham tu sim henom ho zo sin hi chi hi amazing truth ministry ho koma ikila the hi pathen min lo pi na hi en ipp hi zong le ama sa pen tunia panel discussion na an to kom ho khat ve hung ga phum do kin hi tin na ke ka hi le ne het jing sa bang vin golang ngam boy ka hi en ka ko ma to hi le golang mimin evangelist mimin hi en abana hi le evangelist jangboy hi in abana kina ko hi le evangelist katboy hi in chuteng le corner pena to ko le evangelist sonel tuibom church pastor pa hi e ki paumen ki ha to na jong ni tabin ipi jong le I discussion tu happa sunga in sei kom ding chu athupi chu hi le Zerubbabel le Israel kham tu sim het thim theina ding ki hi hi in ichi in sim na ding over hin itopic wa ilut masam bin tauna chom chat ni neu te ngai lu na dim ka pau pathin pakai nang man third quarter sung si ajong ne hin pui gal kai vin hi tabang chun tu in jong fourth quarter ka lut ki tawin lesson masa kong ki hil na ding wa nang man ne hin pan pi ki vin lang discussion chom cha ka nei ding hi angai ding ho zo si le ke ho zo sin phat chom na ka nei the na ding win khat chang che nei pi di win pakai sumina ka ta ve amen election chu in sei bang na title chu Zerubbabel le Nehemiah kham tu sim het the na ding ani ahi in ipi zong le ama sa penin ahilo le iki text u tu hap pasunga izil na ding wa main text key text chu Israel bung khat chang ni ahi in person leng pa Cyrus ki tipam hiti hin ase pakai van pathin chun ke ma hi le se leng gam zo se apin chule juda gam sung Jerusalem khupia ama dinga hu in khat ka sa do na ding in engan se na iti Cyrus leng pa chu se hi na Babylon gama Israel te suani tam dingu hi 700 BC kuma hi Isaiah thim gaw hin an se ta na Isaiah thim gaw pa in Isaiah bung som ni le li chang som ni le ge na chin mu ding hin na Jerusalem Israel mi te Babylon gama suani tam ding chung chang chu teng le BC zagup le nga hi Nehemiah in hi chi Israel te hi su'a Babylon gama ga tang dingu ahin la kum som sa gelin ting le pathinan an nung sol ki ti mahina aso tanawa ko na cha hin nung sol ki ti mi ti Jeremiah nung gaw tu simina gawin an sei masakit na Cyrus leng papi in masam pe ahi an sei pi ta na hi chi Cyrus leng pa in song 537 kum zangale som thumle sagi som thumle go BC ichi khang lai ve la chun ai nung sol ama ho hi ahu in ki sa do dingin Jerusalem ho in tung do dingin pathinin angan si na bangin na Cyrus lem pa jong hin Zerubbabel hi leng Jeconiah tu pa hin na Zerubbabel le Joshua high priest hi ichi Zerubbabel hi general dinga na ichi spy lam kai ding khana an sola governor dinga an sola Joshua ta an sol tha ichi chu first wave ai ama wa changi mi som nga velen an juya mi som nga ka ti sang som nga na numai le pasal numai chapang puma ka ti na aboran sang som nga veli an sola ahung do na hi chang chun pathin tu bi chu an juya an la a second na ahung kit now chu
tu chung tu hấp sungai na zil ding hin na ani ve chan na in jong anh so do ki na ani ve chan na mo chu Israel lam kai nang ni ki tan na ni chu kui in so lam ti le amao le Artaxerxes Artaxerxes chu pi 457 BC Jerusalem administration or hai ta chi the na ding Israel lam kai na le sol ki an sol ki hi cha chun mi a rom jap tai na athum ve na ho chun athum ve na jong an sol ki athum ve na an sol chu pi dinga hi ham ti ai le Nehemiah an sol hi Israel ho chu Israel te hum ho zo si chun Jerusalem kul bia sa lai hin akim bela ho na su boi na kim bela le ho en ipi ham su boi na ne jing ke ju chun bia ana to cho achi zom thei ta boi Nehemiah en hi chi le kha thot chu na to achi zom thei lo thu a za pha ne leng pa ang chun ama hi tàu na ne hin na khatum ta bang hi tàu na ne hi cha hi leng pa na amel su a ko na he pa ne leng pa ya cho ama lungdei bang cho do a hi le Jerusalem ma kulpi aki sa chal thei lo thu chu an se phan lem pa en jong Nehemiah cho sol ki tai na le kha ji pe in je chu Nehemiah cho thu nei thei na ding Nehemiah cho ji kulpi sa do ding chun BC zali le som li le li a he athum le chan na ding a he anung zui nom chan Israel den anung zui thei ding a an so do ki ni na ji chu athum le chan na ding a ang do na he ji chung chang he tu hấp ta sungai na zil ding mai na abara ni che leo han Sunday le son achun piti he hin Sunday le son che le ama sa pe na su a ki kai mong ho hong ki le do na tu sin choi na in head bang bin in sei sa bang chun Jeremiah in BC zagup la nga ku ma chu ama ho aki kai mong kum ma wa chu kum som se gi hin ting la hung ki le ki mi ti a he pathin na se ti a ga tu se ga wa ni se sa hi tai he chu chu Daniel na he ki na kum som se gi zen Babylon ko ding he ti he so a ki kai mong ho chu hung ni wa pa na he tai na a ji chu Jeremiah na ni pon do ta ji chu hen kum som se gi he anga ben kum som se gi hung ling ding kun chu la hi tai hai la thi ti ma cha ki khial na ta lo chi do ding chung sang ta pu chu chi ma la en thon le ki khial ta chna Babylon mi te hon ala thei ta pu bin abanin ama ho chu zoi na ta medio percent na zo ta ya chu medio percent la ama ho leng kam hin pu ki ta a hi le ama ho la kum som se gi ling di ta a chi pha no la hi ta na anu ki nung le pha no po ga se kin pha la hi ta hin da ni lung hem ta pathin ko ma hi lung hem ta ma tao na man jing hi ta na pathin iti tam na so pa ko man se chu gui lung lo ni tam ta ki phin na ne ya pathin ko ma ka pu man se a tao hin ni cha hin pathin en don bu na ni na Daniel bung ko na hoi ve na hi le Daniel a tao na zong ki muen a zo na lang kon Daniel pathin na hin don bu na kon EPNCM de ai ne the pathin na nga ding a thin pa he jing pa na khan ko ding he jing pa pathin chun khununga chon se na ko na hin hu do na ding mu jong plan ko ta in na dunia gan ki tha ki thai na yong hi chi khela hung thi ding pa jong chuna gan ki tha ho ki thai na Pakistan na ding thi ding pa Messiah yong chu gun sa ko i ta na ama chu ding ama nang le do na ding ma zo si nang wa ding a le do na ding plan ho jong hoi ta khunung pe pe ding a jong gun sa mi ta hi ji chun lung dong hi na tu a jong hi kum som se gi alin ting le nang ho hi chala ya ko na kinung le ba Babylon Jerusalem ga ma Jerusalem ho in chuna tun do ki mi ai Daniel chu assurance api na ma thi ni chu answer abol Daniel chu lung mong ma ni Israel bung khat lang ko ga na le cha kun Cyrus leng pa na Daniel first wave ama sa pe na ding hung kinung le ho an so na tu si ti mu ta na e chu na ma ho zo si hung ki le na chi chi e ga ba na hi le kep di pa ni sung hi kum som sa gi hing kum som sa gi alin kuma hi ama hung do hi chi hung do wa hin pathinin kinung le ta bin koi hama kinung le nom ti ai na Jerusalem kul pi bu put in ho in sa do dinga ki gong zo se chu kinung le the na dinga he thu pathinin Cyrus kam changa thu a phun do hin
Israel mi Judah mi Benjamin phunga ko hem phunglam kai jo se le di phunga jo si akan om so ke na pathin tu pe chun tun ga hisab le hen kum som sa gi Babylon ga ma um hi amo hen Babylon mi te to ke jang tao ai lo le governor la nga jo pan mun le ta to tao in nom pa ta jong ani u ta na ai jo mo he Babylon mi ta bang he ta na foreign ga ma cho foreign ala cho ma ho foreign al ga hi ba mun chu chun ama ho jong agam nei mi ta bang bang hi ta ju chun ta la din ki chu te la sai ta hi chlai mun an da la ba hi langa a hom keu sam ga sa do din chu mi tam ta hi kinung le lo tai na Babylon ha Israel te phung tam ta chen dan hi en la mi so sang som nga ta bang hi ama sa pe na ama ho chang hin pathin tu pi cho ki san ma na thanom ta hung nung ki le ki amen hi chi om kinung le na Cyrus lempa hin ama ho hi thilpi zong api na thilpi adei chano zong thilpi api in chuteng le Babylon Jerusalem temple Babylon lempa ne bukat Jerusalem anala do thilke ho zo sing apon changke na api na ko ina ding thilke zong sa lebin hi chi hi masang lai be Egypt ga ma ang ke tol do lai wa Egypt mi ten apot ding ko thilpi api ta bang chon pathin hi chi ma ta bol pi kin na so a tan bang chon kinung le ting wa he le so a ki ti chun nei le go jong a haw lo mai thi ai la nei le go ning se nan sana tang ka thi se nan pathin nan kinung le sa kin na hi chi pathin phat thi bo chan na wai ya tu hap pai ka tu Sunday lesson noi la tu hap pa lesson ai sim do dim hin I het dim chu pathin in thil ki dang abol hina history a pathin in thil hunglung ding asai hoi a huilung chat jeng hin na a huilung lo ti lom pon hi chi ji hin pathin Bible hi adi mong pathin ki ti hi ta san thi mong he ti hina Bible approve na hi tu hap sungai na zil dim hina hi chi ji a hi Bible hi ho zo sen pathin ta san lo ko ma jang Bible hi pathin a ko ne ti proof thei dim hi ti chu tu Sunday lesson wale why ga sil do hin lak Monday Tuesday Wednesday lesson a jong hi chi ma hin zil dim Bible proof thei mong hi pathin ai a hing a hi na pathin a ko ne ti chu hi ji a chu ka question do nom chi hi ai le Bible sunga hi tabang bangan Nehemiah Jeremiah le Isaiah ko ma thu ki sei tabanga hi gui rung na ahung lung ding thu ki sei gui rung tam ta jong de hin hi chu ho jong hi chu hoi hi er wai jong chu jong hi I sei khom ba chu jong I jil khom ba hi chu a ko na hi pathin thu hi proof the hi ti jong che ga se han lam hi chan chu han lang Sunday lesson le introduction in a ball the chanu tun abana ni chal kin te ki pau me na go thang ngam boya ko din introduction pa to Sunday pa chu phate ge chan sim thana le bal thana chu ni nei tawin tua sim diu chu hi lai ken sai din chu Monday ni hua lesson chu hin ye je ni psm sa pa wa chu overview of the kings and events atin ei pa wa ga sai ding chu leng ho le thil su ho thilum chan ho vet hom na ai lo la vet la na ti chung jang he hi chen ti ki dex di wa ga dei lan chu le Isra bung li chang na pan chang si gi chu vet deu hi chi sung hi vet ding a hi le hin Benjamin tribe pathin in Cyrus Mongcha temper hoin ki tha sa do ne nga thu cho hin in la hi chi lai tai ni pi kinam te la opposition hi tam ta anom ki ni nei in la hi chi opposition ho chu akit hap talanga ai jil na ana pang ni dan ai la tu chu ngai ni vet diu chu pi hang te la EPT pathin in hi chi leng ho hi sa pa jon chronological akitin ei pa jon ban nei cha la na pa chu in nei di in je jon leng ho tu si mong ki sai tinga la mi tam ta scholar tam ta omi study field chom bol bin a de ho hi a ki khal khal jing kanin ke adi pe ne tin tin kanin ke adi pe ne tin ai la tu ai every way da hong ki la hin ye jon khat kum ni ma ki hi ang chu the nai ama wang al hang pia chu ni sai di he ga belewan hi chen BC 539 koma chu iptim ta la Israel te sula kola ana lai tawin chun pathinin athau musa koyam ta la hi Cyrus chu mongchan sula kola ko nin ahin hu do ta ne hi sula kola ko na hung po do wa hi ama sapena hung do na wa hi pathin mi te ni piam atu pen chu ta la gan thei na to ni
ita bang gan thei le hasan na ham ki ti tinga la hi chi hoin tha sa ding gan thei na cho first challenges ai in jo man sei ma sa pa na sei ma ba jun mi sang a ho hong do ma sai ti chuna sang som nga ki pa min sang som nga ho hong do ma sai ti hi chi sang som nga hon a first mission cho hoin tha tun do ding cho ana hi nei ai la hi chi hong ki chai in chun abana cho koin an bol ta ma te la Cyrus the Great 2 kitina he is Cyrus the Great 2 in 559 to 530 and he lengwai na pokini nei abana ama hong ki chai zon ni pi ti tam te la Cambyses atiram Cambyses ti hom I hope pronounce dan dan tan tin 2 hin ipi iti kuma na po kinam da 530 to 522 hi ana pokini nei ama hong ki chai kit phanin hin pi tiam da la Darius 1 kiti adu simeng yeso ke deu hi dan dia le khabwa hana kimu ichi pa jon lengwa hin pukini na mai ti kuman pom dal 522 to 486 chan hi ana pon he to age se hoi BC he so ke ne aban le sources na hin pon sources 1 kite pain ama hin 485 to 465 BC chan hin pukinin min dang yang na ikinin ichi min dang chu pi tiam dal Ahasuerus ati wen he ama hong ki chain jon Ahasuerus 1 hong ki hikinin ama jon 465 upon 424 chani ahin pon he hi chai bola hi chi chronological banai cha ki bola dai se won ta la Israel le kha bui si mai hi ting le chronological ta arrange ho king mo ya ki bol pon hi jo chapter 4 na asai ho khu chapter 5 sang athil su anama sa nei anu kha zo ti ta na 18 aki hal pola ani chun hito bani cha he thim lo isim ding la ama saila ti hama yola he thim thei na lo ya chun tu ne he bani cha hong sei wo he chuki le chi ka thil so cho ga bia ki le han he chu tu ne isim mun ba ke isim mun ne ai sei yo cho lengo la thil so chan cho hi ze chun 538 kumahin Jerubbaal ki ti pahin ama thane na noi nang hin Jewish adi dia Judah nam mi de ho hi ikhada Jerusalem temple sa din cho hin pui ke tawi chuba nai se kin nom ki how to piam dala amho mission jo hele to rebuild ahe na a mission to rebuild ahe amala chika 520 sunga hin alhang pia ga he theding in chun Hagai to Zechariah ke ti le khabu hi ana kisi ni he chikil 478 kumahin Esther Lengnu Bible anu se hichi Esther ki tinu hi Persia Lengama ding in Lengnu na hong pangin he Esther Lengnu ki tinu hi chechong hi halang tunia hi bedu ai le to banga buila la na lai hi lo la Israel teng captive so la kola lai tawat ta san na nei tala ama wang pathinin leng te mangcha akitip na cho na subulingin dunia tu oleh kono mau cuy hele biang kala hita banga mi hi ming le na dinga kiniap na talau la dai nangan imalam hin khoi la khuzin nangan hita hi chi chung hi cho zo si in to ding wa le I pidile pathin cho ita san jingowa I pidile pathin nga I ngai jing dingom ti choi hi chi ga dom bu na ding in chun Isaiah le khabu na sai kinin aya bung som nga la nga chang gi chang ko chu ga nai le bi sam tel Sapaga Saitarilla. Your thoughts are not my thoughts, and my plans are always higher than your plans. At ini, iho ilunggial wa kinep na dingin na itapoy ka na itapoy iti lai tao so pakain nang lunggial so ka lunggial hay poy. Izinam tela kin nang adinga lunggial hay la togun ka na ipicho nangin nakigial na mujin sana so hoy zo pa zo ahi at ini. Izin tu tabang dunia panin titawin hichila sona izil do wa konin. Ichung wa bui na tam ta hung ta jing sang la pakai ko mai se la the diu ko tu ne ka bui na hoi ke bui na hin pakai hi chi sang a hoi zo pho zo hi e gon pi ti hi ita sanova ama ibia jing diu ti ka sai do no me ki pa me ale ki pa me golang mi mina ko ni evangelist mi mina ko ni person leng te chu sim pathin ho lo thing pung song pung ho te ho pathinin hi chi leng te wa hin man cha ama cha te ho na pathin cha te ho achen namuna ahung kile kit na dingu
wa amaho percent leng pathin ho lo te hon aban nei cha akum akuma amaho kile do na dinga mi kim bela su boy ho kisan jong thu ape wa he na su boy the lo ding ti ana pe wa pathin cha te ne tun do da ne pathin ho do ni mon cha leng te ni mon cha dan su si mi na kon chong lam ta ni ngai da den na ki pa min pathin na to hai ki dang he jing na tuin abana he Tuesday lesson ai ni lut ki ding hi in Tuesday lesson chu ani ve chan na so la sala tang ho ahung kile Jerusalem ain jot ki naw ani ve chan na chu Tuesday lesson chu evangelist jang boy in se pe ki ding hi ki pam he zinge pathin en dam nai pe ki no ven tu ne hen Sabbath school panel discussion jong in board he ki no ven tu a hikin kan la ding he le Tuesday ni lesson hi in hichipa hi azoa in seo aban som chung heding a hi in the second return of the exile kaimanga anong ho aveni chana hong kile naw aveni na hong kile naw second batch ho ti dan na amo loi ho hi Babylon gama ko na hong kile he taben Babylon gama hi banga chu Babylon gam cha zabai na sai tama bang chun Babylon chu medio persetian ahin zo ovin medio persetian han zo chu Cyrus ki ti honan leng bai pu ben abana Darius honan pu ki novin abana so leng ho imin pha ta ben zo long chun na to hai Artaxerxes in leng bai pu ai 457 BC hi chi ko ma Artaxerxes in chevin lang nakopiu Jerusalem ka kisim phat ta ben ti ai decree ai la thupi ai nei ki na hi ama sa chu queen na pi am ti la Cyrus na pi na hi chu ba chu a ho in kitun do di nga ga chiu heaven azo jong chen sei ta ben buina tam jin a continue thei ta pon a bor jong thei ta po be a ki tin na a ban chun second phase na hin hi chulai pa chu mi sang som nga lang hi anaki tor do ben a bana second batch a hin arta succession chevin lang ga ki sim pha ta ben ga ki sip pha ta ben na ko piu chu ya sai lai hin mi tam ta hi ana chi hi ta ji chun tu chunga hin mi tam ta ana chi ta po ben na Ezra hin ama sa chu Zerubbabel na pui do ai hin tu ai Artaxerxes in kuyan han ta mi ti le Ezra na Ezra hi second batch sa leader dinga ahin than do ai ta in so Ezra bung sagi chang kana pa chang som to hin atu simmu thevin chu ting ta la bung ge chang kana pa chang som la ni la hi ibana hi le hi chu kitchen tai mu thewe hin hichi Ezra le ka bu hoi sima le tu sim hoi sim ting ai le Ezra to hin hichi ba Artaxerxes leng pa a ki relationship da elong ka le amani na to kom da thila bol kom da wa hi a ki ha he be se point na ai bangin hichi bai mu ima cha mu the ya am be se lo bang chun chiba ga mu thei chui pi ham te le leng pa hin Ezra to hin ipi ai bo ta mi te le family so in sum mi he Israel te cha in sumi som la ni na it cha in sumi a hin go la ki moen ale che ni pi ai mu sa the bam te Israel te cho phun som le phun ni na ti chu va sa the no men hi cha ku nai va na le Ezra nen pun do hoi phung ling se na hi Jerusalem le lu ding ai ku mai ta na a family a hin go do da no ai ni ga va na he la ale hichba he mi ahung kileo he aphunga chu phungsom la ni la chu atam jang o men hom jang o men ale hichba ko na chu mi sang le zanga tabang na mi sang la zanga tabang amoi anu mai chapang wa na simji lo ge mi sang la zanga tabang mi pi ling se gal sa thei chi he ahung ben nu mai chapang zaw na chi ga sima la sang nga to sang lu ke ka he second that sang ke tol bai ta ben na so Ezra na him puyen chu ama sa na po do chu sang som nga lang chu kuila kui ti ta ba Zerubbabel to Joshua ai pui do nai ai tu chu ngai ro ma no mai ta na iba na hele Ezra hi tu chu ngai Ezra ama hi tabang ham ti hi account hi ki haji be se lo hin chu ba hi thil i mu thei chan chu tham khan au men chi ba hin Ezra ki ti Aaron te
chil ha akun hung ai en Aaron kiti chu musi upa Israel tia dinga thim puma sapen ama in sunga puna chu hung kun do hen chu ting ta ama hi scribe iti wa hi Bible dan tu sun ho iti ho ya hi na chu ting ama hi dan tu sun lengpa in pi sunga chu dan thu asu sul lo wang chu ki hem che pu in hi zong le ama hin Panasata ala dan he kimuin lengpa in sunga chu aman ipipan mona tuai ki hello bang chun hi chula ku na thil ga mu thei lam kai kha na ki to ro na ne lam kai kha na hong pang thei ki ti choi ba na hele lengpa ta chuni chang ham kana ki nei na relationship na lengpa kur sunga chu lengpa in pi sunga chu to mun ta bang ham kha chu poya poi mo kha nei te ding hei ti choi he to the na me na hei ale hi cha ku na chun in ba thei ki choi pham thila ama hi mi hang santa chu ting ta le ama hi thil ha thim ta na akitin pathin thong ching thim ta thil ji thim ta akitin chu ting ta le he had quit mind atin na ama chu alung zo aga nga gang jing thil ha thim thei ta chu ting ta le he na dim se knowledgeable ai na he ta banga chu pathin thu he na pathin dan he na hi ama ta banga hi ana hes gil anom lo hin chilai phana chu Ezra banga hi he ta banga chu pathin ngai sa ta hi he ta banga chu leadership quality nei ta mi him khat na hi ye na ki sen episode tel pathin ana gin ji en ale Ezra bung sagi chang som na he na be hi episode lung che tan zone ni sim no pi the dewa Ezra bung sagi chang som Izeno mitil Israel pakai dan thu chu phata asima a hil ki hil na ania na to a pu do ding agura chule pakai chon dan thu zo se le a chon na dan zo se chu Israel tel a hil le ding agut zo hi chi ba ko nai la do theu chu hi chi pa hin lam kai kiu ki lo wa ha gaw la ma hin na sata hi pathin thu hi la he sa ki ding ti alung thi ma ki go na sata na nei pa hi na ana chi ba ko nai la do chu pi ha mi ti la pathin in zong nang la ke hi pathin dan thu ho la na mi te ho nang man thoi ta na zuya mi te ho po na na nei ding pa hi chi Ezra ko ni ila do no men na tu ne nang la ke responsibility nei hin hi ta chu mi ga pui do jing se he lo ba na pathin tho zong mi him hi ki bul phu sa ding pa zong responsibility wai ti pa chu tu ne zir do hi ten na i sai hi la pathin ngai dam ta te chan chu ta te amen ke paumen to hi aba in a chalu heta in to ke ma evangelist ka boy to in ver khom new chu hele Wednesday lesson chu hong heta in hi chu ipiham dai le altar services decree chu achum be a ipiham ti na ga chen du hi in he hi cha ding in altar services decree ke muna chu Ezra bung sagi chang som khara pana som ni ge ni na ile ki chen sin ke mo na hi a decree a chu ama thu pi a chu ipp ham Israel lam pi te Jews te Judah te adinga ya phat chom pi di pp mam ti akisune na hi altar services decree head chin ading in amasa pen Cyrus decree chu kaga se to no min Cyrus decree chu event nai le 537 BC lai vela hi anaki pi hin Cyrus in decree and pi lai chu 537 BC lai hi in ain la altar services in decree and pi chu aman thu pi an nei kina chu 457 BC ongi ta in hin chule Cyrus decree chu ipyamiti ai le ama hi rebuilding of the temple ahi nei Jewish mi te sol a chule Jerusalem a temple aga asa ding chu ai nei ain la altar services decree chu ipyamti kinai le Cyrus le altar services ki ka hin kum som get lang hi ge omi nei hi cha chu Cyrus in ipian bolam altar services in ipian bolam ti le Cyrus decree chu renew and continue hung ki bolai po nei altar services decree chu ipiam dai le restoration of law and order ai lo le physical city and eta hi ama hawari nga hi military ho abona hi restore hung ki din hi chule Cyrus decree chu ivet nai le under the leadership of Zerubbabel and Joshua ai nei Joshua le Zerubbabel lam kai no ya mi sang som nga version hi hung ki tol haw hi in hi chu le first return of the exile hi nei ai la altar services decree ai hin Ezra priest and scribe Ezra ama huno ya palin mi sang ale sang gu ka veri hung ki no le ki ven hi ju kum som gu le kum som sigi ka zo phana hi hung ai nei hi chi context ai ga head ding haru hi le
altar succession decree and a ball la hin thiam gao hin ni alo min Hagai le Zechariah an hi nei chule altar succession decree and a ball masang hin iti sei ni ha do na opposition tam ano min hi chu agam kim vel lawa Jerusalem kim vel ami ho hin na sa thei ta lo ri hi chu koin thanam ho thu pi nan pi ham thani nan pi ho ngati lai vin Darius comment ki phin na ne vin mi tam ta hin ai le ijuan nung khor ki vin ai le Cyrus decree hi ama thu pi chu ai mu do ki ta vin ya chu Darius in hi chimi hoi koi ma chana su boi thei ta lo ri hi an ti ki na hi I had the Haruchu, Darius decree he, Cyrus, Artaxerxes decree he, IPG, Perham Dile, Cyrus decree to Anakibang, Atupi to Anakibang, he will hear it. Amasa Pena heading Harichi to pay people Anakibol Dile, fulfillment of prophecy to Ham, Tim Gawa to say, Guruna, Patinin, Jeremiah, Comana heads at Jeremiah Bungsom needing a chance on Halavel Venile, Amite he cum some Sagizen. Babylon na suwa na chang ding hi ana sei do na hi ai la kum som sagi zo teng le pathinin agam long wa na kinung le sakki ding thu ase hi ju hum guil hun na zo hi ki in aban le point na ga he thiding khat chu piam de le restoration of the nation Jewish nampi pumpi hi ahin do kin na ke le do kin thiding chikeu sei lo wa agam wa akile wa ama honop dana hi khu akiman ding in chen lo cha ki sim ding chu ai kin nei athum na ga se do nom chu Cyrus decree na tu pa doi khat chu pyam de le 457 BC la hi pi thil su ham tai le Artaxerxes hin leng vai ana pu la hin Egypt a pon in do na sa ta hi ana om nei revolt ana om nei hi chi hi chom khat jabin Artaxerxes hin hi chi hi ama welfare ma phat chun na ding in le hi ama phat chun na ding in Jewish meet hi asol be na ki tors in ipisian tai le Artaxerxes in Persian gama pana hi Egypt gama ga su dinga Egypt mi te hi aga convince kin ne ama khunno ya sa hi jong le a revolt na wi aga su thin ding in alam ha na ding Israel te chen na Jerusalem hi om nei ya chu ga se dinga galdawa che ding le akinga pa na ding le ama favor chan na the dinga hi Jewish mi te hi aga tun do ma sa tabang om kit nei political warfare bo na philosophy hat pangin alu din lai hin ama phat chun dinga asim pi na hi Itlai mo thei kharu chu pathian hin ami te tum do na ding in leisi a leng le lal ho pathian hing ho lo ji jong le pathi amang cha the ti chu ki mo the na hi wa se dum ta khat Artaxerxes chunga hi decree le siam hin ama hin Cyrus decree to na ki ba akiba na hi thil tam taw min Egypt mi te ga Judah mi te hi Jewish mi te hi sanadam ka ma pevin na gam sadam ta jong a pevin akin le na ding bin chikeu se lo ba Jerusalem temple le hopia sa phat ding over ngai cha zo se resources tom ta ngai cha hi cho zo se Euphrates ba ama ho kim vela leng ho ko ma hi anot dan ba kila na thei vin Cyrus hin chule Darius hin chule Artaxerxes hin decree thu pi sim now ba hin Jewish mi te hi ta na ki thu pi ni hi ta he thu pi na nei ki vin hi hi zo ma wa dinga avela alo hin ki khan Israel media dinga avela alo hin ki khan jo hi na hi Cyrus decree le Artaxerxes decree chu ga be nai le Israel te ada pathian media dinga le chule pathian plan khat alo hin dinga hi piumam a decree vai pi thil ki mom ti ai le Cyrus na same pathian ke hi ei le na hi thau ei no hi ti na to bagin le ha na sunin na ai chu le shi na le le ho chu hi ei tung ding e ti cho chi ke se lo wa pathian ho in chu sado ding le sulo pi ding le tung do ding in pathian ke hi ei mang cha na ti nei pathian ami dia phat chun ding le ama lo pi na ding in ama ho lo ho zo amang cha the ti ki mu the nei chule Artaxerxes decree chu ga be nai le ama hi pathian hing chu hoing ka te ti wa hi po in ama mi mar phat chun dinga ama hin Israel pathian chu deity ti sam pathian neu sim thu pathian ho da ba hi anangai to na pathian chu ka chunga alung ha na lo ding in alung hai zo na ding in ta hi thil tam ta thil pi chekeu se lo ba ama khunu ya om le le ho ko ma hi resources wa kila na thei ma thu pi ki na chekeu se lo ba Israel ti chen na di khopi chu ama hin ki phal thil ta ta api jinga hin a hin la pathian convert a hi pathian ho ringa ki pero bangai po in favor din pathian apana
phát thế na amun zo ding le pathian lung hai lo ding lung ha na lo ding zo ai thili ta pe pathian si ta bangin thil anasun na hin ya chu tu na hi after success degree ve now ai izil de chu hin pathian phatai bo ta han Amen. I like ki pau min evangelist ka boya kon in Wednesday lesson chu Artaxerxes degree leng Artaxerxes le Cyrus degree ho chu ki chi ten na in eveta ban achom theilam ta in a sei pe ki pau min tu a he abana ni chi ki du hi chu ho zo si in sim na wa ko na apoi mo pen chu education hi na hi chi thiem jil ni education apoi mo dan hi Thursday ni lesson a hi evangelist Sonia wa ko na in sim ki du hi cái báo mày lệ cái phát công lụt thấy cái ta dễ cái bảo in ban nên chắc in say mình anh đi khâu đông rồi na alam pia chu Simmun khát na hi Zerubbabel ban ta lệ Ezra chân chính chunga cái mong ngao mong hồ thì tạo thế na gam sung ông lê lụt cái và prophecy quy hùng đông rồi nationality elole amo nation agam mi hina agam lei sit ho ho bu ngo ki phu do ki tu simoi ni ngai ta ben na hizala chun tua he apoi mo ma jing ana to tam ta in se ta be an la tu nai ana to la ba ko na hagau in kwa apoi mo thei pen khat Ezra in kwa ko na hizal do din khat umin hizui pham ti ti nga le religious education chung chang ni de na jisu ke Thursday lesson ai atum tu pi ben choi in Israel hingui phata ke chai bat tingai la ama spend Bible chang ga sim no no min Ezra bung sagi cham gup na chun hitin a saint Ezra hingku hi I phem ti tingai le hi chi Ezra ki tipa hi Babylon ga ma ko na hung tau hin ama hi masang la ya pa kai jer pathinin mosi na pi sa dan thu chu ki la thi ma hi tai ama hi pa kai a pathinin a ki thu pia a kai le se in ipi hon aman ange chan chu lengpan ni phal pi adi na ani na chu azong zong ta Wednesday lesson evangelist jang boy ani simta in Tuesday lesson na ani simta in chang som na chun mungsi ki chang som ai tin sei kin izenam ti le Ezra hin pa kai dan thu chu phata sima kihil na ne ya na to apu do ding ko na chong le pa kai chon dan chu sila chon dan zo si chu Israel tel a hilding a kut hi ati jing na hi chu Ezra quality ya chu Ezra quality a ko na imu do le Israel lo do hoi ta kha chi phem ti tinga le sa khu chung changa team zil na head team ding bai apoi mu na Christian khat hi ne zala ipathin hi na head chin sana ti tau te religious education chung changai I foundation hoi ta su cha ki bul phu ding na apoi mu dan hi Ezra ngwa ko mu thei bin na aya chu Ezra ko hoi ta me tau ama hin hi tin a sei adi dia I head chip ben ni min Ellen White in Petrus and Prophet lekha wan sei na chun ama hi team pu khang team pu in sunga hong khang do hin alang pia he thei chu Aaron team pu in sunga ko nang khang do in akhang wi chi do lai na hi cha chun ama hin na hin tongin aban ta ding le Israel khang tu sima doi tu team ho aban ta le asi lekha team ho mit phel doi team ho min thang ta an mo zo siong chu hi si Ezra hin ani ki het pi su ke he ti chu na chong le athu pi ke dan chu ama hin phem ti tingai le khang lui lai pa na mosi khanga pa na dan thu ni ki suno Israel cha ten pathin thua akibul phu cha he theine deu chi na nei jing theine deu wa dan thu ani ki suna among the san ki gel hong chu Ezra ki ti pan a hol do jin a hol khom ji ti na hi chan ya chu pathin dan thu lamponga chi gilna mizo sen anei theine dinga hi ama in tup na sang ta nia na to lin ta Israel cha te gam sunga ani to ai he chun Israel 9 to ki panin Israel gam sung hi education lampong te ta te spiritual abanta le secular lampong hi na abon chai Israel gam sung hi zat chom ben akhang to we adi ki mu ne na hi cha ko na hi Israel ku apai mo ta ka het bedding khat chui phem tikit dingale Ezra hin milim mo ho gil na pathin hello ho gil na thingku sungku ho ni sapathin ho akim vela pathin hello nam mi te ho pathin ho no ho gil no zo song Ezra na hesu kein alai choyo si education di e poi de hen anung sune ti na
ya so to ai Ezra in ku a quality la dignity thamhat ga sei do na ke panai laga wa lesson tam dai zil lo dio om thei ma jingin tu na e o context ka sei do num ji phem ti tingale Ezra in hi chi kil na di hi point hi chi kil na di hi ti an he thim thei bongai tu la e ho Christian education ng apoi modang ain ko nom kasai na e ja tu ni e ho la hin cham sakat discussion ga nei lo han Christian hi wa le hin Ezra in Christian education a kho sa ma tu la e ho nam iti i kho sa thei wa chutel i khang i nam piu le i khang dong ho e ro le i ho bung mi ho hi kil na di lo pana ipiti event bi nam ti hi ga se khon ipiti sei ni na he ho Christian la education gibul pu na di ta Bible ko na pathina ko na inei lo wa hi le he ta hi agam mong mi tam ta kyum ta he chun chunga ko na education di ta pa hi nei leo han education I het pau chun hi chu ni pi ai ni pu ni hom te la cha pa ga sai te la akale it will teach us how to say yes and it will teach us how to say no the education ta he simple pen na simple pen he the ding cho apoi mo dan cho chom ka chu ga sai the ga sai ga hab de ding na tu lai Christian tam tai a sai chui pham ti le Bible jong hi Bible a he chi na ling se na pathi nei koi tu hen na aji chu knowledge tam tai ne ya ai banga wisdom in knowledge chu it's meaningless ai na ya chu Bible a hin knowledge song wisdom song ma hin ala tu lai Christian tam ta hen Bible hi khol loading he pathin thu ha khol loading he ati ben na he jong le chi hi aking king jeng a hin Bible hi khola pha me lo khola pha lo ham ti he no an ta ngai dan le na holy tua Ezra ko nai mu ta bang wa chana alung pom pia pa kai dan tho angai tu in na hilding zuiding hin pi ding go jing ati chana chi chu la chun ho ko sim lo mala asala in ko pom pia pathin tu sim jing di amen adi Bible ha khola khol ki ti man nai ma cham nai sai lo hen na Bible pom pi he bon chakai ba hat thang na ba hat na lai jing a hin hi cha ba hin Bible li khola ko na hi pi ham mi ta he la ai man pathi ni ngai sa na pa hi ai ma personality pai hung ke develop ding hen cha ko na mi tam ta ha ga mang thai ho sa na hung ki nai thai ding ai na John 3:16 by hat jinga chu Christian ai po en tu lai ho Christian tam tai ba na la Jesus ta san po le ki jing ya chu I ga ba na true meaning che ga na la Bible chai ngai pui ti na Bible lu na noi table noi al mera sungai koi la Christian ki jing na ni ke po la chita bang ai a hin la sengum pe chu pathin hi chu Bible hi imazo sia dinga I head ding le izil dinga pathin ai ti pa chu true education na ultimate education ti pa chu na ka sai on he ki tai tu ai sei chang si siu chu Ezra ki di ban ne het thim mo mong la na ani het thim be se e on tu ne het pau hi neo cham khat imu phau chi sei na lai na tu ne Ezra ta ven lang sa ku chung changa education na ti chung chang apoi mo dan amar e hil ta ve lo chu tharuk ma ma jingen ai la ma la om ta pon na ya su tu ai lai imu thei kham sun wa pathin to kon ai khil na in ye chun sa ku chung changa pathini I het na in ha suno de pathin zo su lo pi na zo a het na pa hi be lab jeng thina pathin pathai bu pi ta han amen ale ki pau men tu ha pai discussion chu panel discussion ni bol cha ban ani ni cha ni zo ta ben na ki pau men tu hap sungai ni zil da o iti bang chun Zerubbabel le Ezra khang sim het theina ti ti topic in a zilo hin na icha ko na chu ipyam zilo chu patien cha te Israel te patienin akinung lewa akishu sesa hobu le akishu sesa ama ho akibai ho now ai lo le alenga mo tungdo dinga anung sol na hichi anung ko na pa thu sim chu ni simin hichi bang chu hichi chu ga ba tingin tu lai khang ai hon song na ila gaw hin ko patinin ai ko chi piam ti de Bible ti ta izu yu nam na hichi asisa Bible la ai lo patinin ipiam di ta izu I the na dingu na tu lai mi tam tan doctrine zak chom a phu do ta china chang khat vet hiel ja chom khat phu do chom ho zak chom an tan ya cho di ta ong thei ta lo si tan na pathin ho in ichi tung do de ngai ho zo se ku khom na Jerusalem
ho in tung do ding banga tung do ding ko to banga e ho zo si jong hi chi pathian ho di ta pa tung do ding e ko hin e bon chang ke wa hi cha ding hi pathian na ko wa Israel te aniki pat do ho na pathian alung ato kha thanom pa aniki pat do ho chu ama ho to banga cha e ho jong ki pat do a pathian ho di ta hi tung do ding Bible in e pi sai mong ham ti phong ke ding e ko hi zin e chi Bible sim lang ahiro le pathian tu khol lang ahin anel hasam po tin na thanom ta ni pangoi tin ki cha po tin pathian tu khol lama ni chi ko holai la ki khol khel le ti po tin na azi chu van kam il hun theina ding chu e gai bu hi Bible na hi chi Bible li i khol wa a gai bu cha mep cha pathe tai vet lo wai le izot hiel ding hi ya i ki cha lo ding mep vet la ngai mep cha hi thei cha na avel la i vet ngai hi tu ni tu hap tu suni discussion ipa Sabbath school hin nom pen hin na ya chu bon chang ke wa video ve ho zo sian jong in vet jing ke ding thanom ta in vet ding mo chu tieng le loi pa ve lo lai ho jong se pi tin na ane vet so ke inam sung wa i khan to thi na ding cho ama sa pen chu pathian thu hol lama i ki chu tho nga hin na pathian lung dei lam i hol ma sat phat wai le nam sung wi ho bung sung wa bona khang to ding hin na ki cha lo ding hi pathian tu hol lama i bon chang ke wa i hol ding i loi pa henu mo zo siong ani vet sa tin na tu hap ta sunga discussion hum ke bol na video ve ho zo sin i bam boina het nom na he che Sabbath school lesson tu hap ta sung na vet na wa ko na question ni onan do wa joy jong don bu na ina sei kom te he ti jong chu ga se na ka ke pa e Amen.